Doha yore amuk hujik US yawnaba flight amuk phaadoine airport lai aije hujik to hotel yawda ngaire US ta New Orleans thengna yawe pung train pan ge flight tonga flight chu delay tawre aduna aina kitang thengna yawe hujik pung 13 makhai ta dore do chaba mi gi su pungsing lai ni na close tor me do su chaba de thamame ju aina nga sai de airport de charak pane Ameka gi Mathel je aina nga sai de charak pane si yawrum bagi khara hingbo ani natadi ai moi chak pudi pi ta su chicken nga ngai re beef nga ngai re beef o ba fu nga ngai re aduna ai chadre nga Ameka gi Mathel ju yawrum bagi khara hingbo ani bag ani bag amadi laktre du bag amana hayang pung nipan da lakani ye hayang pung nipan da ado Ameka gi Mathel ji yawm bai ne ni sing ji uji mayam Ameka gi Mathel bu nungsi biyu like to biyu subscribe to biyu ado khangde haure yungi cha hingjang di kai phangni ge natra dina ngari ngata hapakpa bag tu su yobi raktre Ameka ma hapak tana ek ha chare sida haure excuse me chaga